Yeah, at this one hush boy time, you know. At the phone the beat, how you do, we know. Together we kill them bad, you know. Guntuma, Guntuma, Omutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Guntuma, Guntuma, Omutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Yeah. Guntuma, let me be your farmer. The way you go down, sinamutetema. Call me daddy, me pretty mama. I will die for your love from Fenikolima. I'm heaven over Rampima. Guntumi omutima Guntuma. Tubajoge tuli musama. Tuli bunyoro maitu hoima. Amasanyuka njuse yawe mikone chumba nenuza. Inyuma no smiling kanimba zabo burongi bwawe pepoli ncheza. Yeah, Guntuma, Guntuma. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa. Kwenda kutangira Entekaniza Tujarike n'enjira sitomendo musajja mulisa kando mwe habamoli. Entekaniza Tujarike tuba street ni tunyiyamya muna abakazi n'abasajja baba bayine bibakwekolera hangude zembaganiza kandi kiro kinu tuli mu kyaro kinu kya yuno baketa Mandela Kiryatete omurubuga rwa hoyima tukwenda tunyimyanyimye muna abasajja n'abakazi abali mu kyaro kinu tumanye ebintu bikuru batabita tumanye ebintu bigenda bita yuno abasajja banga ba boda mbali hali kubareba tukwenda tunyimyanyimyemu batugambira ebintu ngere bikusana bigenda maiso. I always tell you this is one of the best programs Kitara TV no musajja wa ujura sikyo muhendo wa musajja mulisa kando muyaba muruwe mpaka muti ekizina kino baketa Guntuma baitu kandi nkwenda kusasira yuno yuhanga ya Uganda liro mukuganya abo kufa kwa speaker waitu orukuleto rukuroro ihanga owekitinisa Jacob Oranya katu kumuganya baitu kandi tikikutuya mu vibe ku bantu semererwa nitunyonyanyumyamo Kitara TV reke kizina kino Guntuma kitisigalira kitaya mu vibe Kitara TV otaruga Mutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Guntuma, Guntuma, Omutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Tusane mwakabali, tubikole pepi bali hali. Tubarole sena marali, pakuatwe hali. Tolika jiko na sukari. Yeah. This girl, she look like an angel. Oli malaika toli wa bulijo. Obasinga hola viwe bojo. Amasima kirira na bakoncho. You are part of my life. When korora I feel alright. Oya kanke lighty. Osingira ntira pakati. Guntuma, Guntuma, Omutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Guntuma, Guntuma, Omutima Guntuma, Guntuma haliwe, niwe. Osibirota sibire kurungi olisemerero wenu semerewe tinyina kizibu omunyiriro nigwo agura mu bisiba munubona bukenda yo wenka abakudupa bakurwanira no kurwanira abo bafere abakibaza bona bakudupa ati mu kyaro kino inamunka bayinga tinyina muno muwena ukazo wa muya mukicweka tinkasoire habo wakotomero entama anyiki abara nkaenda business atolina yabana nkabayinga omwana nyina yomu tokuzara no nagabo nagato kurolera yi tinkurolera batu kandi tinkamuswere mu bukira kyasoma amabara gange tuna masike Edward oba oli mukiga nyina ndi cross oli cross n'abanyoro yes ati soko ntwale mu rukigo guno gamba ki ndije oli amagara ni marungi ati shine ndakenga shugama mini chenchi shugamami no mukazo zireho mukuru atenga sugar daddy no mushija nawo zireho mukuru abakini bamwita sugar daddy nabana amanyo obujunanizibwa areberireho kuzira ine myaka nechenjeka sugar no chikenga sugar ni sukari kandi daddy niwe tata wanje aranzara hati si oraba sho kubigaita byona ndibimanyisa ki wabigeta nikaka sukari koranywa byona byarugamaho ni birasuga daddy sugar mami oyina bintu besha kuramukya abenda basaka kuramusaho ndabasaka kuramusaho tata wanje baramweta kawaida Edward okuruga muri cyamaje Jerry Village ndatumiraho na kaka wanje Kisembo Aida araruga muri Kitegura Kasongi ndenda no kwaka akeshongora ko rukiga ko runyankore keshongora akarabashoka okunyumira akarabasiko kunyumira akarukuoshya
akishongoro omusheshe omusheshe yes okuruga marriage ati sikaka kunyumire nendo tunure mu kamereji otwa kapera ko musheshe akapera ko musheshe omberiro rukundo yamawe ati shako nikashongora ko musheshe ako musheshe nikono nakuhereza ninda ko musheshe kanye bamumpora kanye bamukache abo kubanga nabani papa munonga nabandi ya speed ya mani ndiya speed ya mani ni mumbuze bibuzo binji kanye bamuno kambuzabuza mukache karo shibeje kare na musibeje kuzei yagan osibirota kulongolota ojwaire Kampala boy iyo kagirora nikwekali Kampala boy ekikumba nikyo kyenyini ati kiyeno kajigura shane kazinga esente nyagiguzire ka mitwalo ebya nyagigulire ati kakubamba ni sakubara tandikira ankai tugeruka nkofira ojwere sente kazinga kutandikira hakofira kutandikira ankai tokanga kofira enkofira sente zinga enkofira yonka kajigura mitwalo ebya aja turukire esati esente zinga mitwalo ebiri empali esente zinga esatu kichweka ya turukire ekande enkaito enu kajigura mitwalo mukaga aikanda underwear ya siringi 10 ati ziso sente kazinga zona chikuda kanchuleta nikonzi kanchuletinge nkwe ansento okwetaga mfunde kanchuleta nikonwe ansento okwetaga kike nike kiteta kukenga kanchuleta nikonwe ansento bageta bata kanchuleta kanchuleta niye koletege nikozeni ekubara kurunga ebintu bya wengero kabimbalire ekuturukite kinte kyo kwenda nikyo nebara bageta bata kanchuleta ati ogambe amabara gawo niwo onu baseja jani za manyiro kajafwanga baseja jani za manyiro kajafwanga oli muzini tindi muzini just ona kazi nakikaka kusakutuziniramu akazi nakakusa kubaziniramu nkanyo Tina kazi nakona kusaka kubazinira amaboko ogambe niwo jafanga yes sugamami niwo mukazi Allahu azalzeira abana baye bakuru ajagaruka kandi umbana baye benyini bokwana obe kinkulenga kumanyisa emyaka eyabana baye abakiba mweta sugamami akazara bufumbo bwalema yagaruka mu maka yatura eyombekere nji yaye yagarukaho ati iwe sugamami omwina sugamami nyoti mwina baitu mbalege nka mufunire no mwenda sugamami disa mwenda na kutekama kabajaja kayaka nuka kwa kabajaja kapa nekani mwirukao kandi sugadadi niwe musaija omukuru azaira abana yamara iruka okutekeza bakaba abasini benda basugadadi abasikiki bakwenda abasugadadi bwire bundu bakosengeza munaba demo aba abakyali bana bato oina batu bakusakura mukyawo bangi muno ramukyawo bankonko bainga nkai 10 kale batu baramukebo namba kwa ile ndamukiza bakyali bange banu bona na banyina yo 10 bahoyire kankwa kakazi nagasinga kuba kunyumira ekebeyi akorunyoro atoki justas kazi nakyawo kan atoki justas nyizire ne bigambo byange mutega matumuhule kandi mukimanyekyo ensene turi mu bagezi bange erinke nyanja ne undakauta sisekizina kyabando sibe kurungi nayi nikoti okitinisi Hello. Osebirota. Kurungi bambe. Amabara gawo. Ninyo Cyrus Kyaftegekire. Hati guno en business niyo betabata. Cosmetics. Bigita kebisinga kweza hana abantu basinga ku matira. Aro Carolite, aro Cocopalupu, aro Butoni, Miki Citrolite, Miki kileya byona bikweza. Tumuku basera. Niyo bei ya buli kiro. Hati Carolite ekikoto kezinga. Kyo mutwaro. Niki kusinga uko? Kandi ogambe Cocopalupu areki omutwale kikoto na katito kinkumitana. Bigenda bitashante okuyora. Mpora. Kiro kinini okora kinini ni birema bityo. Ogo nuwo mukya. Ego. Ogamba amabaraga niwo? Cyrus Kyaftegekire. Cyrus sugamami nikyo kiki. Nuwo mukazi wo kulira aheru atali wo muka. Nuwo sugamami. Kandi sugar daddy. Ekyo kiri aside y'abakazi. Niwo. Aside y'abakazi. Mpozi bine bya kwanchi byo kulya aheru. Wena abantu bakusakura mukya. Kubanza kuramukya omukyala wange ogwaje bali liliani. Muheto obubaro burungi nasemererwe ngera hali. Ati wange sweet kamonde. My only one. Niwo wenkamali. Ego. Otabano bibazabo kuba kuli haiya. Nangwa. Ego. Ondi. Nkuramukya bro nanka teacher wa muru bya tugumejirati. Ninda mukya nababoda bagenzi bange abenstaginga naba right road down.
Karosi bekurungi ensi yaitu nungi abaikaramu nitwe ababi ensi yaitu nungi abagiba mutwera byakubi akazina kabatakaiba ogamema baganiwo yanga kajoina niryo likora sente beri yenyini ekande libakubatize mu kereziya bala lyange banyitaye bale Fred ekisina kyawe kina video zina kina video ati tujja kitera na saa zino bakitensi tunongi ati nkwenda kenga sugar mami nikyo kiki sugar mami tinkikenga kurungi amazima mbigambo byao tinkikenga kurungi bait sugar kigambo sugar kimanyire nkihurambe sugar mali nikyo kiki murinyo sugar tegereza kurungi tinkikenga kurungi aho kandi sugar mami nakiti wakabihurage bigambo mbihura amazima ati nkwendo mbigambo byao tusoborore mukatita Oli nyine kyo kunyumiza ekira hati oyina bato okusakura mukyao nkubara mukyao ramukyao bachali bawo ndamukizo katusabe Patrick Bugambe ndamukyao Badman Matizo Matizo wa Bugambe mwene waito ogweso naye oli wa Bugambe nyondi wa Bugambe Matizo chali wange Matizo mwene waito nyina wa Yazaro na Isenyo ondi muramukizo nyarumukyo Geno Malta chali wango gonyikaye nawe okuramukye baserebu bonka bonka amateka era niwo nyina kuramukya bagenzi bawo ondi nyaramukyo Dr. Kaya Sipu no muramukizo no chali wange akusemba nyandukyo nankabagambe atokwenda tukweka zina akawo kenyini akensi yaitu nungi kareka kunyumira ensi yaitu nungi kurugamo yanga kajoina ensi yaitu nungi kurugama yanga kajoina no wenyine na serebu kakunyumira Kitara TV otarugao ensi yaitu nungi abakaramu nitwe ababi ensi yaitu nungi abakiba mutwera byakubi ensi yaitu nungi abakaramu nitwe ababi ensi yaitu nungi abakiba mutwera byakubi ruwanga kange ensi yanga naitwa abantu yatuteekamu baitu hati akusana yateiremu ebikondo gaita kumikiriza omunaku nakwenda omunaku nawe afune entekereza y'abantu egamba aina alyongerwaho ataina ebyayendi babitwala nanana ensi yaitu nungi abakiramu nitwe ababi ensi yaitu nungi abakiba mutwera byakubi ensi yaitu nungi abakaramu nitwe ababi ensi yaitu nungi abakiba mutwera byakubi bana nanyota bana nonunoli niko ensi yaitu etekane bamunyani wange bamunyani wanunoli niko munsi yaitu twikarane otambarane we mwene waitu leka twikarane omunju yaitu nobusinga obusi yaitu baragauniwo abaragenge bayita Edward International business I think as in business okora business kizen zin business en pulu hantwe na hali rudo hali kibanda kya filmu bintu byona business kalizi bagamba mu kibanda hesoroleza y'abasuma wa hana kusuma tibataho ayi bataha abantu banyura filmu security ero ya man security abantu bayino bakwerinda amabaro gameniwo Edward International Uganda Edward niwe bakubatiza niwe bakubatiza niwe bambatize sugar daddy niwo sugar daddy timu manyire mbigambo byao timu manyire sugar daddy niwo sugar daddy kumumanya okigambo wakakihuraho kya tenga kihuraho kandi sugar mami iye kisoko kinsoboli ati kandi nyoni yakuhabuza ati nkima ikigambire ati iwe ikigambo sugar kimanyire sugar baskwali kandi daddy aba muzaire ati nkwendo biteranize kikuba kigambo kiye sugar daddy mu runyoro sugar daddy ngero kabisobororo sukali no muzaire oyina batu bakusakura mukya nkobara mukya nkuramukya bakasoma bange bona namuna muno Gerard Sande Ezira Katinto omuzini ngu na waroho akusembayo patu ngu kandi omukya abamba mukazi omukazi kutumiraho mukazi wange Mama Trase Mama Trump bari bankabayinga bona bamaleyo bona mbamazireni bawo kagira ale sibe kurungi kale osibirota sibire kurungi tata wabana kurorerera mu kurungi mu abo kubakanyiriro niko akasoke niko
ati tushaka genzere handi kwendo munsimire mugata abana bale kundolelera ego sutatu wange nkusimire bale kundolera bamweta hani nire wa mutumi usakuba no mubuzabuzo takwenda kubaza ibara lyayo na yabandi hani liye abaza ibara lyayo waswazi kandi mbasuwaze kintu urabita utoina bandi bamweta hani amabara gawo gambe niwo Julie nkwenda kenga sugar daddy niwo newe Richard niwo Richard kandi sugar mami niwo taliyo taliyo ugambe sugar daddy niwo musajja wange tali sugar daddy niwo sugar daddy niwo ha sugar daddy niwo sugar daddy akweberemu niwo kanko mukisora muki abantu nkababiri kulamki aba sister bange ali bakali balinka bali mu mtawuni mono aba ondi ninda mukya no musajja wange Richard tumuhereze kazi na kyakasinga kugira korinyo ekilavulavu kyo kyako korinyo akorinyo bampe kona ka planet kalosi be korinyo kale amabara kawa John Aboki mukora mulimo mbazire nkaito omubazizi wenkaito bamutawata mu rujungu era kobula mpaka tukira kuba bakobula ogamba amabaga niwo kawa John Aboki igenda itabante nkaito zikuchweka kale osakusanga ni yesara yanga bukuba hati inyo iwa atinka kubazire nkaito banosaba saraki era buli wemani ndora wakurabone ngaka kuba kali makampereza akiringa mutera kakube chweka akakuwa mulimo nigwo niye sara sugar mami niwo sugar mami taro bwiro buntimu timwine sugar mami baitu yokushamufuna sugar mami atali sugar mami baitu umkazi atali sugar mami kimanyisaki ngira sugar mami niwo umkazi ampingura ine hemyaka ndi hansi yayi mu myaka abakiba mwesere sugar mami tine ngiri kusaki anjuruza mali kusaka ndalibaniza baitike kigambo sugar kimanyika sugar mpaka niyo sukari kandi mami era ne wumzeire mpaka hati nkwendo biteranize byono tugambe sugar mami nikyo kiki le mpaka ni mami akunura mami sukari niwe mami yo sukari sugar hati kiteranize kyo na murundi gumu sukari mami sukari anti kirugambe mukunura tiri mpaka tiyo kutekeza bakiba mwete sugar mami omanyira bagabo bose iri mukazi akukira hemyako manye bagabo bahereza keya ikika kya iguru nenge na kuhereza bukare na kulikisa ngo akufaye muno mpaka nikwa betera ogambire sugar mami niko sugar mami obo mpita obo ni mami akunura na watu bakusakura mukyawo ego ndamukyawo nkabasa kusakura mukyawo mojo wenkira kuba nabo bamweta franka baitu wakolera Kiryatete hamini hali ubundi nabo jobe nkira kuba nabo manyinyo ni bonkezire muno ndi wakagadi uli wakagadi wakagadi kichweka isunga kinyota isunga hano Kampala road Kampala road harabo jubange ba mayanja didi kofu haroho ba Ricardo haroho ba Julius Kapeya akusembayo pakanja kutaho mami wange mbere niko kizina cyo mwana wakagadi yego kizina ki haroho tuli rusozi ekyoho ekyo eko nyoma nyire muno diof kisosogo kizina kye kisinga kunyimire cyane kale nyo diof okuti matira munekiya atomatira matira nyonya matira ga munanko Joseph kale anko Joseph atakole video nyoni wena matira ga munekiya kalo sibe kuro kale we balemu osibirota ndikurungi wase okulia akantu kawe mpora majwa no munyiriro nigo omoyo wale kusima abasikora abamara bana kayiwe oratulekera ma abakita abalekera mbalekera omunyiriro mwingi waha nayo nikyo kimu osibirota kurungi wasibota amabaraga bogera bas bogere abas salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullah bigenda bit kurungi mandira okora mulimo mandira mpumuire mbayize kusala icyo kamusayasi masase kagenda kagenze hati nkwenda iyo ukolera nka nyowe nkolera mbasi
mu basi kuno mu town friendship friendship nazo zirohana kurungi muno mwino basi nkazinga twina basi nkayibiri zigenda Kampala zigenda Kampala kuruga igayaza hoima Kampala iruga igayaza neja Kampala webale muno sugar mami niwo sugar mami sugar mami I think ni wakuteka mu omojo sente abakiba mwetere sugar mami sugar mami okusikira ngero manyire sugar ekigambo sugar na mami sababu takietegereza kurungia baite kigambo sugar no kimanyi sugar we nye sugar nkimanyi sukari kandi mami umanyikanye na nyowe hati yo kutekeza abakiba mwetere sugar mami wewe sugar mami babo bunuzi bwe sukari ti manira ata we na watu bakusakura mukya nkura mukya wanyu na nyowe Mandela ndamukya wise nyowe na mukwana mwene waitu akusembayo ndakura mukya aho niyo ko munywani wange oina akazi nakasinga kunyumira kachukolera hana kabunyo ndabikiranga akahana kabunyo kabunyoroka karosi be kurongo osibirote koronjo sibirote oli kurungi oli munyoro mali kandi munyoro oli munyoro amabaraga Nicholas ikande rindi batwaliriro ho burone nyama kahwa Nicholas Mandela ukora mulimo ndi musazi wo isoko niyo singa kunyiriza basajja ba mani mu Mandela ni nyawo bigenda bita koronga rungi sente mukuyora porampora hati omutwe gwe isugumu umuntu mukumusalira sente zinga amuntu kisinzi ya umuntu ki size ki araba bane mitwe mikoto size ni zaukana abukuru bwo muntu ati ngo mwana ngono singira kumu ekandi omuntu kakubajja omusajja inamu ekiharata hagati omaisoke lya hamu timo kumusalira wagwa wa 12 kandi ine ekiharata hagati isoke litalimo atusara kwa omusazi waisoke bamweta batamu rujungu baba bamweta baba hati na nyoko kwenda kenga sugar mami niwo sugar mami ekigamba wakakihurawo nkakihura ni Kumanyisa sugar mami niwo mukazi abana atamu omusajja sente kandi sugar daddy sugar tingumanyi onda abantu bakusakura mukyangu kuleko mwana akakuli kubi akusana naenda bino byemuzindaro bino kale kanda mukiyo ndamusa dadi wanga akuzira mfumbi abaraga niwo bagomba kwisema igenda bita igenda mpora nayo ura stage ya St Peters yenyine mukuyora sente mbora kandi nokutembya mukatembya tuina kutembya kwa mafuta gatembya sugar mami niwo sugar mami niwe mukazi mukuru katugami niwe mukazi mukuru agenda akaojoka kyali kato abakiba mweta sugar mami abugwali abali kuzire ahambala kana kato anti bakateka akashugo kutekeza abakiba tayiro sugar niko bakakiyesere kandi sugar daddy ne kiseje kikule iki kigenda kakana kakyali ababoda bagambe mwina bashuga mami bangi bakudupa toy nayo kawa tokusanga pikipiki eneriya sugar mami kaya oina abantu bakusakura mukyawo nkabasatu uramukyawo mukazi wange katusimye Rosemary ate kanko mugisho sabe nakasinga kunyumira nakasinga kunyumira cyonko bwabunyoro of course akabunyoro ojagena mwafigo sama baino rugambo bana alabagani babaze bigambo bitalimu mbaka sitomba oba ni bagamba ni bakulemesa numba boss bani niko kikali kale katukakweka kakogunyumire omurozi wa TV sama kurugama sijali mukije cyo bakino kya Mandela Entekaniza Tujarike reka sama katunyumire otaruga Kitara TV bokeire kekyalero nyaimuka amaiso nyaganaba nyateza amajo nyasaba mukama nakyalero kukikukwasa ompereze kyokulya amirimo yenkora empali nesati nyabijwara neiba yandora neiba mama
Neiba yanyeta anyumize otabaire kababalize ngotarwaire akwekozesa akutuza ibara abandi yapfire orugambo rukabalemesa nebyokora samogo akabalemesa nebyokora abanyoro nitwesamba abwasi nitwetomera omulalo wa podo wenyanya tubaharana nomukaikulu ataina kantu tumuharana abandi baire nitweyenda abandi baire nitwegondeza abandi baire nitweyamba aina nayamba ataina umbihura mu bikubo ngoronyoro tiltunda chambada kankugambire nabo bigambira bakusekerera mubado mulindoma olingundo yendoma abokubo kwejuma okwegarura enyuma orugambo lukabalemesa nebyokora samogo akabalemesa nebyo osibiroti nsibire kurungu amabara gawo amabara bamanyire nka Kurenima music oli muzini ndi muzini irikora sente baleta wat niri Nyaruge nayo no mbuto Kurenima music tuhereza makapera akapera wabo kutine bizina byabo babive abo bakini babive banyumta tuhereza akapera tibanyu kwagala nyonyo tongana Mamutima gwange no gwansana Omazire busumike music nkatandika 2019 December miaka niyo nkesatu ona video nyinaye kizina wakieta love sauce tueleze makapera njagala mfuke love sauce love sauce obere mpale mbaka koti tukoya kasuti mulavu ebizina byabajabi bazibinawo katito tito sugar mami niwo sugar mami nyo mumanyire nko mukazi aba mukuru nayenda obusigazi kubukozesa kalengero manyire abo akiba mweta sugar mami timanyira kyarugire enewe iwe kigambo sugar kimanyire ekigambo sugar kimanyire munkole ndi muzee anti niyoki sugar kimanyisa sukari ati kandi mami kimanyisa mama ati okutegeza bakiba mwete sugar mami nikyomba ine nkwavuze ansonga bakiba mwesere sugar mami akokuba alenga like kurolera nka mama wawe batukani na kuenda na kuenda munkole ndi etalinke yobuzaire ne oina abantu bokusakura mukyao bayingi ramukyao basatu kuramukyao manager wange niko duhaga nenda mukyao zemoshano wazat media akusembayo ndamukyao na Florence Bujumbura kalosibe kurunga webale mzee to akasikia utokaramukisi ndikaramukya bundi osibiroti kulonjiroti amabara gawo osinguze Robert kosemereirwe kiki wensebe kwa Kitara TV nzemere kuyirora na abantu bangine baramutsa ati soko linde kuramukya aha oteire muna akantu saitaiza okunywa katunda kati saitaiza saitaiza timwengo okunywa saitaiza yego sanitize ndikunaba mungaro niyo sanitize oga niyo kiki saitaiza timwengo okunywa umuntu muyira okati itoboyo nankayu okunywa okunywa sanitize niyo okunywa ogambe amabara gawo niwo musinguzi Robert sugar daddy niwo nyoti nyina sugar daddy nyina wakamuhuraoga tingamuhuragaoga kandi sugar mami ebe bya kala mpapura shememanyire kunyo bya sugar tukabihuraoga nyimanya luzungu sasa maluzungu utarusome sugar mami toka kihuroga kigamba nje uracho shemanya kitegeza kambe bikaranka mumpapura za mahure byo okutekeza sugar mami bamuhuranka abamumukazi ataino umusayija bamulia Dwa aikaranka nyemanye mwayi shuka mama buntu wona utaino musayija na ikaragwanka na aini myaka 5 garuka iguru na kwa nabasayija atika nko mugishora mukiyo ramukiya abantu bawo guraza cyari wange jowero no na mafravia
na manager wa Pox Pub n'abandi bantu bari kumfura bari anaka agitara TV bona baramugize nka nyowe abantu bona balanga abalinka Kitara TV bona Kitara TV niyo kusinga niyo kusinga kandi umubwati nakazi nakasinga kunyumira kabunyo otyo embuze mama bakajiba katuziniremo nyote manje uzati ninda kajaga tiri kusinga mbaketa kazi nakyako embuze ya mama bakajiba adi wako dubaya wakazinire fresh na nangu no mojo undi uko bikara babira embuze ya mama bakakora bakajiba kalo sibe kurungi kali mugurusi tata osibirota kurongi mugurusi webale kunyirira ego kusima akasente kanyomba board akasente kabuziri amabara gange ni nyirumba alani bigenda bita muhandu iseni stage bagita bata St Peter's stage niyo ya boda Mandela Mandela West batu bagamba baboda mu ibe bintu byabantu babaha bafera mbutwalo mukati mu buyikya abo batubikya banda tusisamba amabara benda tusisamba amabara tibaina mawe emikono emirai ane stage yante giri baina emikono ngufu yonka nkwenda kenga sugar daddy ni wo sugar daddy niwe kato nuwo sugar daddy ni wo sugar daddy bisajja bikure bikwendo bwana butobuti kandi sugar mami bikaze bikure bikwendo obuji busigazo obuti iyo inayo kam akaki akasuga mami nyonye nda size zange oyina abantu bokusakura mukyawo abantu kora mukya bamemba bankora nabo abo Ruganda abamanye nabatamanyire bona mbaramukize kandi omukazi wawo omukazi namuramukize kirungyaro ambe ajja kuba nandura karosi be kurungi omugurusi osibirota korongi amabara gawo ninyo kata jime ego nayo ora stage ya St Peter's mpaka mukora sente mukuyora buyora sente za customer kubagamba amafuta gakatemba kumugamba Mandela kugenda mutawoni 12 ya kugamba kwenda kumwiba baita antiba go bugatembere nanyi mwatembya anti nayo tukwenda tukola sente katurukeo ababodo kimanyi bagamba mukwana bakabandi kwa baba batanike baba obo ekere mukazi wabandi ogenda no mutigita no mugambe bigamba kandi ndamutigitya na nyoni mvuga ni nyenda ngende speed ntwale customer nga keso ogenda kumuhikia yakoire nenamba kwa nyote nkakikorage tugambe niwa mabaro ninyo kato jim sugar mami ni kyoki sugar mami anyoti nchikenga ombigambo byawo ombigambo yange tikimanyire iyo sugar okimogimanyire niyo sukali kandi dadi niwo msaija niwe dadi wange ati nkwendo oteranize bigambo kikoni kimanyisaka sukali ya dadi wange oyina abantu bokusakura mukyawo ego ahara mukyawo babiri nteiro brother wange Kiria Patrick natekaho baguma Jackson stage natekaho isibwe natekaho bagayi bangi bona bekorana mukazi wange bamweta anyebere ibara akangana aliyo mukazi wawe urara mu makuru mari tatomanyire ibara ya bamweta moti ibara niro tamanyire ibara ndimanyire karosi be kurungi kale naye mukayikuru white osibirota nsibiro kurungi emyaka inankenga emyaka kazansanyu na mwenda niyo nkenga hawo tukwantu baramu ana nesatu okunyira nko musikinya kaimuki Yesu akangara byaka kubanka juni Yesu akubateka mu munyiriro mali kama tuli mafuta ga Pastor Museveni tukujagana deliver bunyore kajana ninya wa deliver bunyore mali amabara niwo bayita businge hali to murokole Mandela okora muni wako Mandela tunde byokulya bibisi batu nkugonza muno webale kungonza nkimanyo ngonza ego ngonza muno na kitareni habwa manyonku nira kutebeza henjiro mbwire mu maisa hati nyonku kanko mugisa nkusangira street end Kitara TV tusabira mugisa mali nkubasabira mu mugisa mu bali ya Yesu mukurakurane mugula mamotoka buli kintu cyanje ngende kimateka engaro kibeki omugisa Kitara TV mukama giteka mukama bakole kuringa bateka amafuta mutungo kuganja mugere kwe kwasa mukama ntaganda kumwesiga oyina abantu bokusakura mukyawo mazimanyi nabo ramukyawo nkuramukiya mama manga banzara kibingo kiyabura rwa nkuramukiya abana bange Aisha Rusakaho nkuramukiya abana bange Scovia nkuramukiya abe family ya Sande no mwadadi wange no banzara tubahereza akazina kubahereza bero mbaye kazina ki tubahereze nkaka Robert Prince oba David Malika David batu kaliko kikuru kaliko kwasa muno mukama ara akazina kabaketa hanjegere ku Robert Prince
Ka okamanyira? Akahanjegere kandi akakenga kurungi. Tukachweka hanjegere. Mali kenyinako. Kajja kubakolera bukuba besiga mukama. Kaleka kunyuma. Nayo nkugonza muno manager. We bali kungonza. Tukola kurungi muno Mandela tuli mu nkura kwa tuli mu speed. Itabarokole twaize Mandela buli muntu bagala kutaka muna kolasi. Betu wakugonda kuli sala zaidi. Hanjegere kurugama Robert Prince kakunyumira Entekaniza Tujarike otarugaho. Tuli mu kwegonza. We got the right. Kachweka hanjegere. Twina kwegonza. We got the healing ambiri no moyo. Tuli mu kwegonza. We got the right. Kachweka hanjegere. Twina kwegonza. We got the healing ambiri no moyo. Yeah. Tukaina musango. Tukachweka hanjegere. Kumanika mukama zikachweka chweka. Tukachweka hanjegere. Twena bamwikirisa twena. Tukachweka hanjegere. Kumanika mukama zikachweka chweka. Tukachweka hanjegere. Sana gaba ikalire asigiri. Era homuro ndege imuka n'amakara. Gambaga turukire mu sefuliya. Noga mumuro abakwikiriza kujunwa. Abakibasaga amaina bande kibagagira. Engumi bakabatera zabatana batabaye. Banja batoye gombaga. Kale banja batoye sambaga. Bali banja bakuja hambaga. Mo banja bakujogaga. Oina banja bakwesambaga. Bangi bakuja hambaga. Utatina kasigiri kakoge. Kimanyire nti wando ja kusingura. God you say yes and no but say no. God you say yes and no but say no. Tukaina musango. Tukachweka hanjegere. Kumanika mukama zikachweka chweka. Tukachweka hanjegere. Twena bamwikirisa twena. Tukachweka hanjegere. Kumanika mukama zikachweka chweka. Osibirota. Kurungi. Amabara gawe. Amabara gange wanyitatu hairwalisi. Kosemereirwe muno. Osemerero kuri omusajja omurungi nkanyo. Kwaha. Wanji? Kwaha. Hano okora mulimo ki Mandela? Ntunda na business. Business mukunanke bipoli. Bipoli, binyobwa. Ekopo mukisera sente ngazinga. Tusiya mukilo. Mukikiremu nibyo bikopo nka bibiri binga. Bisatekireba yo rusanju. Niyo musere rusanju kiremu. Kiremu ni. Hati kala kananka kezinga kale. Ako. Aka. Kanu ko gumu isatu arona. Ko mutwaro gumu? Kandi bunu butita. Bunu bwa kakaga. Sugar mami ni wo. Tinyina. Tinyina. Toina sugar mami? Kandi sugar daddy. Tinyina. Iyo kigambe ki sugar daddy kimanyisa. Tinkumanya. Tinkumanya. Wakakihurao? Ego. Aha, iyo wakihurire kikabani kimanyisa ki. Tinkumanya. Tinkumanya. Otawulengeri kikumanyisa? Ona batu okusagura mukyawo? Ego. Baramukyawo bayinga, nkwe bayinga. Kayikumi. Kankwe basatu. Kuramukyawo nyina nyowe au kakoge. Bamweto. Mbabazi Margaret owakabiri. Naise nyowe yo muhende buruhani. Tata wa wali nkawibara lyanki yo muhende. Ego. Kandi akusembayo. Na sister wange nyango majoziri nawo buchunga. Kanda akasajja kawo. Nako nkara mukizeho. Tukahereze kizinaki. Akojoka wako. Kojo kasajja. Kasajja. Tukamuhereze kizinaki. Alavu. Bamweto? Bamweto. Omusajja bamweto. Tugonza Dennis. Kalimba imanyiro kumuchanga na ibato jali basi. Karosi be kurungu. Okitinisa. Wait. Osibirota. Kurungi osibira. Amabara gawe. Stella Kemigisa Dalison empaka atuoke. Owe empaka atuoke. Omusajja kana kurolera omunyiriro nigwo. Omunyiriro kwa amani gange. Bachunanka. Nanka utakanga abasajja bali. Amani omusajja gaha gange. Toina yo akantu toina kakonkon. Busayo. Hati mali arana inda konkon ara kutandika atangero okunyirira. Ngere hata ina kumukanga. Aina kumanye kyagendera nicho kyenyini na wabe wenyini. Akusana nkatembere yamahe. Ya. Amabara gawo gamba Tokyo. Stella Kemigisa. Bigenda bita. Bigenda mpora. Eduka yona ejwire mu kunoga sente. Sente za zibuzire. Mu kuzinoga miti. Za. Sabuni mutigwe sente zingahati. Kanana zonka. Zonka ziteza Uganda. Ukabagwe 13. 35. Mwagutembi. Kandi twagitembya misoro. Abantu kabaratandika kwogesa ebikora bye binanka.
kwa haleho ebiti bindi bya kakaga bitano kakaga ogumyaga gureki bire bisabunu bya laisi sugar daddy niwo sugar daddy sugar daddy sugar daddy wewe tinda higaruke makwati nkamufunaho gatimanyira abati ati waino ndo mufune sugar daddy anti na kwanza nyetegereze kikumanyisa kinu ko mfuneyo iye kigawa kakihuraho kigambo nkihura buhura reka tushoke tukitemateme sugar ni kiyo kiki sugar sukari kandi daddy omuzairo omusajja yakuzayi katika kubo biteranize kikwani kimanyisa wewe eki kimanyisa tikiri nikyo kyenyine kituruko mbigambo bokubo bihinduire plain kurugo mu rujungu bigazo mu runyoro aramuki abantu nko bayinga abantu bokusakura muki abantu kusokura muki ali muhara wange bamwe Temperance Samansa na sister wange Kasemire Violet na iba wayo beta Mr Bahemuka Julius Carlos Ibekuru nayo sibe kurunga yes madam osibirota sibire kurunga sibire amabaragawo abara ni Kayesu Sharon Kayesu Sharon kono bazampora toka lire ma kyamusana ndire wara kuchira mutima nkura no bazampora ogambe Sharon Kayesu mu kutunda byo kunya bikibino ninya bakutamiza abantu ba Mandela hano kalinka home of spirits bigenda bit ngenda mpora abakasoma bakuzoka bakuzoka sugar mami niwo ninyo niwo sugar mami sugar mami niwo ninyowe ninyowe sugar mami abanakoraki imanye kando gambire niwo niwe mukazi kandi sugar daddy niwo niyo bisaje bikuru ebyo hati iyo likikazi kikuru gambe sugar mami niwo mukazi mukuru wena watu bakusakura mukyaho already TV abakurura banywani bawe abakundo mudamukyaho ndamukyaho mami wange n'abanywani bange bona nakusembayo nayowe karosi bekuru mugurusi osibiroti ndikurunga abakyonsere mugurusi kandi nire ibari ikitinse eri kusana mali amabara nyina gainga ga business na ga nko omuntu tuhereze tiga kumara dekazi ngagabaza amabara aga business nkanywe nko omuzini nkusakoesa musinguzi dari then nyina omusinguzi muhereza nka business niwe muhereza rurangano tindi rurangano ko yobarangana bali bayingi yego ati hano kora mu saloni omutwe mugusalira sente zinga 15 wamayi wakati kakubaija omuntu ainanke kiharate iso kihagati litalimo timo kumusaliraho kiharate aho nuba kyasingire kutalibaniza hagati liya hamuto kusarama mali aba kyasingire kutalibaniza gwensonga aye obano yendera kimu hagati ansa umumbaju tereza muoti koroti kwende kyale ekyo kibani kimachingana nka no mumbaju so uba mulimo gwa mani kurungi kutari kumigirizibwa okubosemere kumpano omutwaro ata ina mwiso hagati sugar daddy niwo sugar daddy ni bebiki ekigambo sugar daddy kimanye tinki manye toka kihuraho kandi sugar mami na tinki kenga nakyo toka kihuraho kurugo kura waingana nikigambe kitoka kihuraho akikenga ni wakubali ekyo kyenyine kwati nyiwenga nyongeri ntakiri tinki manye tokimanyire kimanyisi tinki kenga oina abantu bakusakura mu kyaho abantu nkusokura mu kyaho bakirayant bange abo kubanu nyowe nkora nononsi ba dreads ni wakusinga yohana of course ni wakusinga isiba dreads isale isoke nkole nono obo kwenda kukola girl byona biro kurungi munno ate akarangolekera nja kucharginga sente yego mukamwa so mbaramukize rambaye ni mbaramuki niko ngweze kwa mbanti abakusembaye kuramuki abantu bo nabanyenda nkusaba kubereza yabanda abakusaba kumfollowinganya na YouTube sembesa uramukiye mukazi wange abakazi nyina bayingi datandika kubanza bo nabakali bakazi bange mbaramukize kale osibe kuro kale
tubaire mu kichoka kya Mandela kandi na Entekaniza nkwenda kuba ningimalira hanu ha Kitara TV. Entekaniza baire tujarike ni nyojira Shomendo omusajja mulisa kandi omuya abamoli tubaire street hanu Mandela twenda kunyumya mu n'abasajja n'abakazi kandi muhulire ebigambo byabo tinja kuba nimbigarukamu kyonka kandi kwenda kujukizaho munywani wange Izepio musomesa ainanduga obunyoro concert kya mukaga kine bire ukwezi 26 a Hotel Victory bijja Masindi tugende tumuhagire bire ukwezi ni 26 kya mukaga kino atugende tumuhagire kutamu siringisi mutwaro gumu gwonka kandi na VIP table ye mitwaro 3 nabala abakozeremu abaina abakazi abayingi banu bamuhereza emitwaro 50 yonka emeza ogende muhagire Victory bijja Hotel Masindi ono mwana musomesa Izepi mwana tugose kizina kya kino nduga bunyoro kandi kwenda no kwijukiza nkona no kwijukiza abantu ababunyoro Kitara convention obukaba ababunyoro butekere bunyoro Kitara convention eyo mwaka guno niye bandirize kimu bunyoro Kitara convention tuwentura convention z'abasajja abandi abaganda abatoro abandi baitu kandi hati bunyoro natwe tutekere bunyoro Kitara convention ejja kuba mu America ebiro okwezi kibanza mpaka ebiro okwezi bina okwezi okwo musanju tugende tube part of this bunyoro Kitara convention kandi bajja kwani wa celebrating culture trade hamu na tourism mukoro guno kujja kuba Mario Basheda Hotel kandi boko banoenda ebikusingaho ku bookinga ticket ono ku bookinga hotel nabike bikusingaho mukoro guno kushobora kubungira kibanje kyabo www.bunyorokitara.org osobola kumanya ebikusingaho Kitara TV tinja kuba nimpingura hanu lekamba lekere kizina kinera nduga bunyoro ngeri kijja kwani kino kingiba kya mukaga kinu ebiro kwezi 26 kya Izepindu gabunyoro kitunyumire leka Entekaniza tujarike baitu kandi kwendi kujuka kongera kujukiza ba ihangaletere abunyoro tukiyaganya kufa kwa speaker wetu wa rukuro rohanga owekitinisa Jacob Boranya bibaho baitu kandi kitubikutuyamu kuba ntusemererwa ntunyumyamu ntusekaseka nduga bunyoro kurugama Izepi kunyumire ha Kitara TV bye bunyoro ni huluga bunyoro rulimi rwange bunyoro ni huduruga bunyoro rulimi rwaitu Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.